Trubor nagaslem jong unongsan hima. Kirkhot ka Hanyoutrap Youth Council hagasi palay kilapan Kenya ka hukum ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills balamana banyalum brio palat sangut bat banyat patba. Kirkhot ka HYC lawan sajan ka Civil Hospital Shillong ban perta halor ka jingdawa ban pentri kam ya ka ILP haga jilla. Kini ki samna kila rak langru de ki jingtho ban penrem ya ka sarkar NPP bat ki bor break mi. Kadan ru kawi ka jingtho ka bakentu ka sarkar NPP bakan set iki Kirkhot ka HYC ha bindi Namar gaji pun Kenya ka kendon chispa sa pusau jong ka Criminal Procedure Code bamaha mi gajing lombrio bat jingyat patba. Abandaya!